Лилия Петровна Дорова, Астатан Туран Эйген, бу Арсея архивтарын күнінен ититикістен түмел коллективын адыттан әғірделетін күнілі. Бу бүгін бігі түмел кетегер келем тұрып бітмені ағыл батақ. Туады тәққана архивтаны түмелді өлеті жүрілі. Оның тағынан бігі рүкку директор бұд, Айталина Афанасьевна Захарова, bu bütün nasyonal arxiv direktorunun üyeleri bilgin kini refleksiyelerdik kurat arxivar üyeleri tutak üyeleri onun min dağınıttığını municipal arxiv kini üyeleri tüm kirker olarga onun en büyük kollegalar bu yetekni kısbatlı. Onun bu bugün en büyük biter olus indirihine kısbatkanı turuldan onun min kürdüğü ve tabiği görevçiler bitiger en bu kısbatkanı bilehinlerergin onun tur dokumenler Mamma kelliler onu kıratıp arxivin ületin kırdıtak. Tüyünen min astadan turanıttın arxivtığına kırdık kepsiyakpın bağırıbın. Bigi Nyoba municipalny arxiva 1939 примерно үлелей тұрабыд. Ол күрдік бияға 1959 2000 таққа единица хранения документ қаралығатар. Ол күрдік білінгі тұрғының сөз бір фонда бар. Ол бұғығар болағына қартысқа фонда да бар. Вот, оны болағына бұл выставка тұғынан кірді көпсел болы қалбырын. Оның бір 200 жылдан кілтеті берілген выставка өтін бұл әйеқағынан үмет ұрды бұл. Бұл болағына бір ұлыс бұл юбилейні дәрітігер тақы білелі күміңі bir internet getahdi bollajin hilene no ulel xolbar bi xachtan zal ulelir ol chtan zal kalem bollana bu dokumentler katarimi egi bilsek qatınsı Уникальный документтер бар. Уникальный документтер бар. Bu xolbar bollana bu ликвидированный колхоз деген фонда бар. Bu фонда bollana улуq неизученный хитар. Bu фондан була биребикки келен көрөр. Bu manna xolbar bu ehиха bu mantan bu dıqa haystuvatın arttığın ustabın ağıldı bu te. Bu bulanı jarxan komustaq nehlegin bollana pozun ustaba. Manna köre bütün kurdu bu unifицированный алфавитный hıldı bu. Латинская шрифт. Ага, латинская шрифт. Олус интерегине bu manna beylere rukopистерин kılıp bitter. Вот. Bu manna meneki haqpata bu. Onunla bu aha manna şöyle. Ырхан хос болду. Келе кыйын ахпа. Архивлеттер маннаттан хим бир уже хаятак кетти хеде берген. Хин үйренди бит аха ол гынан баран билмандык. Этерден хуонну коюту курулду бутук эмеки гырыргата. А так бай фонда онна болуп уникальный материал. Уникальный материалдар бар. Манда болла холо бир колхоздар отчоттара балдар. Үлелере экендер хылга биле кас. Оту кас сүйүнү туталдара еген барды бар. Манда келген холо. Хединне отагыссаллага ди. Вот. Ол курдук болланы бил агадай бөгериден тыңдан. Агадай бөгериден кемене бола документтер биле осынан дой дүрнен болланы шүйдүк каралды батактар һәр биле бакпа документ хок. Олим болланы бу жанкелен хакы дүри тарбияга, оны болланы биле. Холбыр биге маны рекомендую бут, холбыр бу райсовет документтері. Ол болланы биле Урукку, хери кемегер били барбут жоннор, кимилер жонноругар, пособие, көме котча аныларгар бу протокол. Ол кинер ол нехтерин протоколлары. Хуонна колу бира бу кихиате, кине боллана огол кергене, оголоро еген бары баба. Төрөбү тыллар еген бар. Төрөбү тыллар еген кедере бар. Бу колу бир төрөбү тылларган хана диялар, жи жоннор дегенде ана. Очоман келем булуктур. Он биле колу бир төрөп биттерне бәйләренә һәм бит götөрәбиттерин көрөхтөрен бардыктырын бу колу бир шуба турулла хәҗҗаллар ди. Вот, бу олус интерегине документ колу бир манны келен көрөк бүтүн. Мантан олта бүтөрәбит тылларын билген көдөтөлдөр дип атта. Чок кайда хатылар, мантан олук булуктур дип. Мантан булуктур дип. Бу бир бу onu tahanan bir biyaha хозяйственные книгаларын актуальныйдер. Потоманда хозяйственные книгалар агылбаты бут. Таханы бәйләре дә лохке берәнерелләр эргерен. Вот ол хозяйственные книгалары үксекеленләр җаннар көрәхатылар, онны били именно төрүттәре билинне ха популярный булганнар ди, төрүнче арагына ин. Олим булган ки генеалогический өттүгөр булган би хозяйственный дер агылын көддөрө бәйбидене били көрүн берәчи бидеме.
фонда да бар бихиха олус улахан фонда манна ол статистика фонда там боллана бу отталсылланы булбут всероссийская перепись материалдар бар оны бу көрүлгүтүн курдук эмие бар татууна турулубут практической бу протоколлара сметалара бу манна мелектеринен боллана бу билгирдеринен болуди алаас курдук билгирдеринен олоруллар онну каски олора хурулла хыджар Токосовский. Он вообще бар курулу. Клобра бухомустах манна она каски баре витем бу хурулла хыджар Ваня Токосовский галфыта, второй мегажикский дембари. Ус интересный материал. Бу клобра маннык дальше көрөктөрүнсү. Бу били краеведтерга, били электр тулгартинге рурьердерге омсманага материалдар Картыскалар фондалары бар, ол курдук билинги туругунан үстүстен такка картыска фонда бытыгар кирен турар. Бу олортон бул аталаттан биги именно бу Нюрба бөһөлегин достопримечательностьтары дияқаду, онду картыскаларын талаттан агаллыбы. Олус тен боллағына көрөргө биликераксы билдәг интерехине багай картыскалар көрөргөтүн курдук бу. Бас первая школа, здание, это холобр. Мимо олог вообще көрбөтөк здание. От элероволор, эмди билбекти палланы. Первый класска холобр кирергер мен бу школа кирбит места. Он икки тухта, икки корпустагаты, онтон бу табуны сыларга бу тухтар умаян калбыттар хомойок экен, билен оттон тасы школа дерген турар баллар деп. Бу олуктана чөй багайы историческая хартыскалар бу манан колбур курат, Нюрба курат жахалтата манна тууручу багайын тейин фотоальбом тахарбытти. Ну-ка. Нюрба деревянная. Колбар бу манна ханна көрдүмөтей туох бу клуб гюлу. Би караган бу амакин коголора бу манна кина хеджарага айтышты. Келен балланат то билинге бу эги хасты жан бу манна театр детин көрдүк билелер. Ото би бу клуб гюлу тен билебит. То дете кана бу амакинка бу почти уже хеттон боллага дебатта. Бу Нюрбага келен терилен үлели хеджибита, кастатын чекихи келен манна үлелебите, оны бу киндерге олоттор клубтары денде. Оны теңе бу онна авиатор клуб бар эте, уже порт үлехеттерин кийне. Эме манна растерехембе болачы, кийне мөте. Именно бу третья школаттан келен ен кийне хатачыбыт манна, онна ханы хомойотчыбыт. До 16 лет тем балланы би. Тураха там барантеннен халачыбыт. Билигин бу зданието билин турабыз. Турар билиманы биги поколение маны торгоны билбит. Клуб авиаторов кен билбит. Клуб авиатор, клуб геолог. Бу балларына Холику жамбар бу милисиядите манна барете ден билелере бу онтон болланы биги хагана амакинка экспедиция диетелите. Жабылган здание бар. Чигай бар колоннага, авиатор кенени, ол чөйдү тулар деп Булланы урку районный дом культуры бастакы здание така школа вернажа нахалтак поднамер. Тамай тута, нахамбу масчита. Аны кебитти нече багай биен ханатакка. Каталог культура дейтин институт турбута. Онно жуптара. Онна ханы бу интриги нече багай бу тухти. Вот здание аэровокзала. Аны манан чүй багай аллея курдугунан бу киреган бу тухка пор детигер. Онна олус кыргыбай багай чүй багай керек. Барато юр барата катын. Тенер бали предприятие тебе это билбиеха улхамбаами фондалахти, ну личный состав документleri. Личный состав. Но били ми контактдан хада улхан телите били өсүрүчү бирчи. Беларусь, Украина, там Белоруссия, там эти атын Россия городтар там партия. Амакинка тоже самое. Олин тебе яха билинаны били пенсионный стаж, который подтверждает данный запрос, то вот такие раз это именно предприятие кении и на раз блики битбетах корбетах фамилиялара и да. Для меня это барамия фонда. Ты стандартный запрос кении. Он на основном баранде идеальное предприятие кении. Оха Украина там я говорил баранде, Белоруссия там я говорил баранде.
летчиктар потом уже чем бара пенсия такамбаралам уже дөйдү баралар балактар. Ама союз бартамында бар келген. Ол доктора барата бу архивка каралганда, ова бие музей битерда, мен бие музейде 1990 лакка доктору музейден аттамдактан. Тантакка арасында представительдер келген мана олуттара үлелер. Онна Антонина Петровна Махтаб, он бу бүгүн бу архивдегилер келген бияха никетта дерюргах күнүлгестикке постоянно тургенин багарабын оны үлегар үтүксетигилери.